awutshoda 1 million mina ngakutshela mina makahle ngikutshele mina yabo kunabo abantu abacula ngezipiki yabo I'm one of the best ohamba phambili ngelento ngevoice yami baba I'm one of the best sondile ngizonda kanje awuphinde phela uthanaye lapha Thandai bo. Oshaya baba. bayaqopha phela mkhulu Uleza mama. Uleza mama. What's the smart? Baba serious ufuna ukusebenza ngami wena awuthi ufuna ukusebenza ngami uzwa kahle baba ufuna ukusebenza ngami hayi ukuthi ufuna ukusebenza nami yabo yasichaze lethu ukulungu mayiqasha ufuna ukusebenza ngawe yena ayihlalele mamela kahle ayihlala ngephamisa camera yakho uzohlala uphakamisa wakho ikamera uzoyiphakamisa kanye yimi ngabethu shova yonke lendaba yabo emveni kwalokho bonke labo bese bengifuna wena imali mina ngithola next ngeke ungathola uzothola ngithola 300 no yini 300 rand uthola 1 million wena uthola 1 million mina ngakutshela yabo mina makahle ngikutshele mina yabo kunabo abantu abacula ngezipiki yabo I'm one of the best ohamba phambili ngelento ngevoice yami baba I'm one of the best ohamba ngevoice yakhe uyafuna ungene intweni ukusukela namhlanje nanzi manager ufuna VIP ndikufaka intweni uyafuna ukuba VIP ufaka intweni mfake phela uyatheni ngomndobona ngelanga ngalelo langa uthole lezo baba mina ngizolanda nqamba nathi ngiyalamba manje Konoba kuyaphothula vezele kwanele cela udamkele ngene wena angizwe ukuthi uthini damkele man buka la wena akukhona ithi cape wena bafuna ungena intweni ngangena intweni yiphi into enzongena kuyo noma ngangena intweni yeba nomngane nezinto